Apii ga Ondaadizid mi o. Beta ko shingo Apii o Abinoojiiyens ma king. Keda show mi kwenda na segoseban. O mi kogabe weekweban ga inada no koywen. Geshkawaja no ni jana sensawan mi ko. Ga inada gego shingen yama de bishko de gitimian gego de nokien megwa and the bimuina da ogani jana sweet kwajitun ma de mamaji and nucho gego Dinesh chigean ashke benunda kogayen gil koyoga Geabego with the Bagishki Goy Gewa Dashku Goy Sege Sewat Bindigan Sewat Megwa Anogo Joa Gega we Ayawa Wadano Ni Jan Sawad Mida Shoganji na the Wayne Panisa Shugwa and Ayawata Gini Janis Nagaye Mio Guy Nata Gego Ashik Quakin. Ma wikin ma megwa sugar we ne ayawata o gini Janus McQuentin Gawin gi arshi kwesi gi chinon dagusin pi gi ishi ege o gini Janus sawamio kitata o minti moye pan gege ta o wente chana unwe wise o Anishinaabe and Abinoojiiyens ayawad gegetosh kwata unwe wisem skika yembagi mago ni me kwenta anwane dashantaman skia o abetinga o hanine ni kakwe chemega gawina kwatanu Pakitana guangyo, mishki kiu nenoga. The gish kishamawatama wenja kama ko. O nene ni jana si kid. Ni kagwejimiga. Mi desho ga ina gego, ishi chiges. Gego chigeke ni okea. Ke ginenda gusia ne yo. Ni jana sagda yawa sawatwa ngyo manidog da mama goga gego gin ishi chigeke ne oske me quentin kaye ngyo anenge gini gani ming en ayawatwa ngyo gini jana saga wende when the ni gana sijik di bishku, the ni when the magshaga tanagamo go tani mo gego go ma hota the bitu nawa ma ayawa the ma king. Ke man gish kishi goyen mi gawin. Mi ma eneno gish katuin nigi ina au. Inene ha pigo go ichimita.